Reka twongeye tubaha ikaze ku makuru agezweho na makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Twateye ikirenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turi ku kibuga cy'imirwano. Turaza kuza kubabwira yuko muri Rucuro inyeshyamba za Wazalendo zateye ibirindiro bya FCM 23 muri Tongo. Turababwira ibyahaberewe n'uburyo by'abaturage byakomeje kugenda bisahurwa. Turaza kuza kugaruka ku makuru avuga yuko Uvira FRDC yatangiye guhungishiriza ibitwaro byayo biremereye mu gihugu cy'u Burundi. Naho ingabo z'u Burundi zahaye twirwaneho nyirantarengwa yo kuba yamaze kuva muri Mikenke. Reka ngwikaze. Nkuko nari maze kubigarukaho, Rucuro inyeshyamba za Wazalendo zateye ibirindiro bya FCM 23 muri Tongo. Iyi nkuru ikomeza igira iti abantu bitwaje intwaro bivugwa ko ari inyeshyamba za Wazalendo bagabye igitero ku birindiro bya AFCM 23 mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 21 Ukwakira mu midugudu myinshi yo muri groupement ya Tongo, teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru agera kuri Kivu Morning Post avuga ko igitero kibasiye ibirindiro bya Bungushu mbere yo kwimukira hitwa Kasuku. Urusaku rw'amasasu rwateje ubwoba mu baturage. Umuturage wahitwa Kiyenji yakomeretse nyuma yo gufatwa n'isasu ryarashwe n'uruhande rutaramenyekana ruri mu mirwano. Mu ijoro ryabanje ibintu byinshi by'abaturage byaje byasahuwe n'izo nyeshyamba bivugwa ko zanhohoteye abaturage bo muri sheferi ya Bwito, bituma abaturage bakangarana cyane. Abaturage baragira bati twakanzwe n'imirwano hagati y'abantu bitwaje intwaro baje gutera ibirindiro by'igisirikare mbere yo kwerekeza ku rugo rwa Kasuku. Byari biteye ubwoba. Umuturage wa Kiyenji yishwe n'abaturage bishyura igiciro. Ibintu birakomeye nubwo hari hagarutse agahenge. Uyu ni umwe mu baturage batifuje ko amazina ye atangazwa. Zimwe mu nyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC FDP ndetse n'abarwanyi ba FDLR bari mu bice byegereye aho nko muri parike ya Virunga. Aba barashinjwa kuba inyuma y'ibitero biheruka biri kwibasira ibirindiro bya AFCM 23. Ibi biraba nyuma y'iminsi mike ya AFCM 23 itangije ibitero byibasiye inyeshyamba za Wazalendo na FDLR muri icyo gice cya teritwari ya Rucuro. Biravugwa ko agahenge kaje kugaruka kandi ibikorwa bimwe birimo kugenda bisubukurwa. Ni mu gihe kandi ingabo z'u Burundi zahaye twirwaneho nyirantarengwa yo kuba yamaze kuva muri Mikenke. Amakuru aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo z'u Burundi zamaze guha umutwe witwaje intwaro wa twirwaneho igihe kitarenze amasaha 24 ngube wamaze kuva mu gace ka Mikenke ko muri komine ya Minembwe. Amakuru agera kuri Bwiza avuga ko ingabo z'u Burundi zamaze gushinga imbunda ziremereye mu gace ka Mikarita zifite ubushobozi bwo kurasa mu duce twa Mikenke, Mikariti na Sanganya. Wahaye Bwiza amakuru yavuze ko abarundi bafite gahunda mbi cyane, barashaka kurasa Minembwe. Ubu hari umwuka utameze neza usibye nyirantarengwa y'ingabo z'u Burundi. Amakuru kandi avuga ko Colonel Andre Ikembe uyobora ingabo za RDC mu bice bya Minembwe nawe yamaze kugera hitwa mu Gipupu. Aha twirwaneho nyirantarengwa y'iminsi 3 yo kuba yavuye muri Mikenke, bitaba ibyo akayirukana muri Minembwe akoresheje imbaraga z'imbunda. Umuryango Mahoro Peace Association kuri ubu uvuga ko kuva kuwa gatandatu tariki ya 18 Ukwakira ingabo z'u Burundi zigosa abaturage bo mu Minembwe. Ibyo wagaragaje nk'indi ntambwe nshya mu kongera ubushyamirane buteguye neza bushobora no kuvamo jenoside. Uyu muryango uvuga ko nk'abasivile b'abanyamurenge bageragezaga kuva muri Minembwe bajya Indondo batangiriwe n'ingabo z'u Burundi hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo ziyobowe n'uwitwa Kakobanya. Bavuze ko nk'ahitwa Mikariti imihanda yamaze gufungwa, abanyamurenge babuzwa kugera ku masoko, mu mirima ndetse no kujya aho bashaka. Mu gihe moko aturanye nabo abapfugiro, abanyindu, ababembe bo bafite ubwisanzure. Ku bwampa ibiri gukorwa n'ingabo z'u Burundi si impanuka cyangwa gutungurana, ni gahunda ndende yateguwe kuva muri 2017 igamije gufungira abanyamurenge mu kato ko babohesha ingoyi y'ubukene no kubambura ubumuntu. Yavuze ko kuba muri Kivu y'Amajyepfo hari ingabo z'abarundi ziri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 zifatanya n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na leta ya RDC bigaragaza urugero rukabije rw'imikorere
igayitse y'ingabo za kiriya gihugu. Yunzemo ati amakuru yizewe agaragaza ko ingabo z'u Burundi FDLR na Wazalendo biteguye nk'ingabo zishobora gushyira mu bikorwa umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Mpa yanenze leta y'u Burundi kuba aho kugira ngo itange umusanzu wo gushakira amahoro akarere iri mu bikorwa bya gisirikare bigamije kwibasira abasivile hashingiwe ku bwoko bwabo. Yanenze Kinshasa kandi kuba aho kurengera abaturage bayo ikorana n'amahanga mu kubahiga bikaba binyuranyije n'inshingano zayo zo mu itegeko nshingiro na mpuzamahanga. Umuryango Amahoro Peace Association wasabye imiryango irimo uw'Afrika y'Uburasirazuba, uw'Afrika yunze ubumwe n'uw'abibumbye gukora ibishoboka byose ngo urugomo rukomeje gukorerwa abanyamurenge ruhagarare, harimo gutumiza inama y'igitaraganya yiga kuri kiriya kibazo ndetse no kohereza muri RDC indorerezi. Ntabwo nagenda ntakubwiye kandi yuko Uvira FARDC yatangiye guhungishiriza mu Burundi ibikoresho byayo bikomeye by'intambara, mu gihe ubwoba bugenda bwiyongera mu gisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ingabo bafatanyije muri Uvira, hatinywa ko umujyi ushobora gufatwa n'inyeshyamba za FCM23 mu gihe ibiganiro by'amahoro bihagaze. FARDC yabirimo kwimurira intwaro zikomeye mu Burundi cyane cyane mu kigo cya gisirikare cya Mudubugu zinyuze ku mupaka wa Kivimvira Gatumba. Ubwo muri FARDC buraterwa n'ubunararibonye Kinshasa yagize igihe Goma, umujyi ukomeye mu burasirazuba bwa RDC wafatwaga mu mpera za Mutarama ubwo inyeshyamba zafataga intwaro nini harimo n'indege z'intambara, imbunda zirasa indege, ibifaru, imodoka simitamenwa na drone n'ibindi. Umwe mu ba defense attaché ufite icyicaro mu Burundi wahisemo ko amazina ye atatangazwa nk'uko iyi nkuru dukesha The Grarac Ace ivuga, yemeje ko iyi ari strategy withdraw kugira ngo hatabaho gutakaza ibikoresho by'ingenzi, ariko bikaba bishobora gutuma Uvira igwa mu biganza bya FCM23 bigatuma inyeshyamba zigenzura imijyi 3 ikomeye yo mu burasirazuba bwa RDC nyuma y'ifatwa rya Goma na Bukavu. Nubwo hari abasirikare benshi kandi bafite ibikoresho byinshi, ihuriro ry'ingabo za Kinshasa harimo n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda wa FDLR, ingabo z'u Burundi, abacanshuro b'abanyaburayi n'abanyamerika hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo bananiwe gusubiza inyeshyamba za FCM23. Uko gusubiza inyuma ibikoresho ku ihuriro ry'ingabo zishyigikiye guverinoma ya Kongo bigaragaza ko ridafite ubushobozi n'icyizere mu bikorwa byaryo. Usibye muri Goma bagiriye igihombo kinini ku ruhande rw'ingabo za leta. Kohereza izo ngabo zose zavuzwe haruguru i Bukavu ntibyashoboye kubuza umujyi gufatwa. Inyeshyamba za FCM23 zagaragaje ku mugaragaro ko zizatera imbere niba ibiganiro by'amahoro bitagenze neza. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye ifatwa rya Goma, umuhuzabikorwa wa FCM23 Colonel Nanga yavuze ko inyeshyamba zishaka kugenda zikagera Kinshasa. Yagize ati turi abanyekongo tuzakomeza urugendo rwo kubohora Kinshasa, iyo badusabye gusubira inyuma bashaka ko tujya hehe ntaho tuzajya. Umugaba w'ingabo za FCM23 Major General Sultani Makenga yanavuze ko bazajya Kisangani na Kinshasa niba Perezida Tshisekedi akomeje kubangamira uburenganzira bw'abanyekongo mu gihe ihuriro ry'ingabo zishyigikiye Kongo bisubiza inyuma intwaro zaryo zikomeye zivanwa Uvira zijyanwa mu Burundi. Ikigaragara bishobora korohereza inyeshyamba za FCM23 mu gufata Uvira kandi bizashyira ku karubanda ubushobozi bw'igisirikare bwa FARDC, kino gisirikare cya Kongo. Ngayo nguko ngaya makuru yaragezweho aka kanya, reka tubategurire nandi tuyabatunganyiriza ubundi tuyabagezeho. Nuko gukora subscription.